Nampak dan cak di Instagram? Follow. Nampak dan berfaedah? Skip. Pas sedang sorang, baca cek-cacek, jomblo. Pas lah dapat pacar, bahujat juo. Kecaan berdoso. Pas ala nikah, negative thinking. Terus sesak warna mah. Dapat nak nafsu. Gila hamil di luar nikah tuh mah. Banyak dapat masalah, banyak beban pikiran. Pakai cian Tuhan adil. Tapi ibadah wajib mudah sih bertinggal. Nampak komedi lucu di Instagram, bagi cek nun faedah, nak mendidik. Giliran di gue nama didik, nak ada yang nonton. Nonton salah radio leh. Sadonya perfect, smart, gagah. Tapi muka dua, elok di muka, lain di belakang. Munafik. Pas mengecek tentang adai budaya, kecean jadul, ketinggalan zaman, kampungan. Giliran nggak tahu, kecean situ leh orang Minang. Nggak tahu juga adai. Izinnya sih ke sekolah baru aja, tapi pas sekolah malah pacaran. Traktir doi, pakai tilanjo dari orang tua. Pas di jalan main HP, di rumah main HP, ngumpul aja kawan main HP, ngumpul aja keluarga main HP. Padahal yang dicelek game, muntah-muntah menu, chat grup, sama SMS peringatan kuota. Iya kan? Semua tuh.